tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 2026 n'ubundi ni maginga ya kuri no saha y'isaa 4 aho tubazaniye updates zikomeje gucaracara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe bimwe bikomeje kwibazwaho n'abatari bake ndetse maginga ya ubona yuko urugamba rusubiye ibubisi nyuma yaho n'ubundi leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bakoze umuvuno bakabatangiye kurunda abasirikare mu karere ka Cibitoki, ubwo ni intara mu ntara ya Cibitoki kugira ngo barebe buryo ki bakuramo ino plaine de Ruzizi. Ni mu gihe kandi imirwano ikomeye ikomeje kubera muri ibi bice bya Minembwe. Maginga ya ubona yuko imirwano ikomeye n'ubundi isa nkaho iguhasakiranisha aba FDNB na FARDC muri no misozi ihuza Minembwe ndetse na Uvira. Ubona ko hano za Kirungwa na za Munanira imirwano ikomeye kandi ikomeje. Ni mu gihe kandi turi burebere hamwe ibyabereye kwa Murima ndetse tukareba ibikomeje kugaragara mu bice by'umujyi wa Uvira ndetse nuko AFC ikomeje kwavansa ishaka kwigaba mu mujyi wa Uvira. Turareba akantu ko kandi turebe ibyatangajwe n'umutwe wa AFC ndetse ibi bikaba byatangajwe nyine n'umwe mu bayihagarariye, ubwo ni umunyamabanga uhoraho wa AFC n'ubundi wo bita Benjamin Mbonima. Ibyo byose muze mutwemerere tuze tubibagezeho mu makuru yacu arambuye. Nk'ibisanzwe rero njye wabagejejeho ibyo twakwita nk'incamake. Ni Damien Habumugisha, ntabwo ndi kumwe njyenyine, ndi kumwe na Bwana Habinshuti John. Bwana Habinshuti John, waramutse ute? Aramutse neza, isabato nziza Bwana Damien. Umunsi w'umunezero, namwe tubifuriza kugira isabato nziza, ariko mu isabato n'ubundi tugomba kunezerwa ariko tunabaha updates nk'uko twabyiyemeje. Bwana Habinshuti, tutangirire hehe? Reka duse naho tujya ku nkuru isa naho iri kuvuga cyane ku muyobozi w'abacancuro ba Blackwater Eric Prince, uvugwa cyane ko ari mu maboko ya 23. Biravugwa n'itangazamakuru byinshi kandi nta makuru ubona ko ari impamo, ndetse kuko aha twabihukuri kuko byahamijwe n'uyu Dr Barinda nawe ubwe abyemeye. Ntabwo ari ikintu rero itangazamakuru twajya kwirwa tujyaho impaka dushidikanya ko icyo kintu cyabayeho. Ikindi dusa n'abavugaho ni ibijyanye n'imirwano iherereye muri kara gace ka Uvira, ziraza kwezero kuko na gace kari kubera nk'imirwano mu duce dutandukanye, harimo za Baruta, aka gace ka Rurenge, agace ka Munanira na Kirungu. Na uduce tugera muri 6 turi kubera nk'imirwano dutandukanye, ariko twose turi muri kara gace ka kwezero. Ni nkaho ari nka site zisa n'izizengurutse mu bice bisatira iriya misozi iri hejuru ya Uvira. Ikindi dusa naho twibandaho mu buryo burambuye ni imirwano bavuga ko yaguyemo koloneli wa FARDC. Ni imirwano urumva aho koloneli ajya kugwa byanze bikunze haba haguyemo ingabo nyinshi. Ni igikorwa kiba kidasanzwe, nabyo turaza kubusa naho tubirambura mu buryo bwose ku buryo mu bisobanukirwa neza. Yes, nibyo n'ubundi incamake twari twasubiyemo, ariko reka turebere hamwe mbere na mbere turebe iby'umutwe wa AFC watangaje. Umutwe wa AFC wasubije umuryango wa Afurika yunze ubumwe wawushinje kugaba ibitero by'iterabwoba muri biriya bice n'ubundi bya Kisangani ku kibuga cya Bangoka International Airport, aho n'ubundi uyu nguyu umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonima, aho yavuze ko kuba perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe yise igikorwa cyarokoye ubuzima bw'abantu igikorwa cy'iterabwoba
atari uko yarebye impamvu ikomeye n'ubundi AFC yagabye ibitero kuri buriya bubiko bw'amadrone ndetse n'ububiko bw'ibikoresho bwahungabanyaga abaturage batari bakeya, ndetse ubona yuko yamushinje ko uyu nguyu n'ubundi umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa, aho yashinje uyu perezida wa komisiyo n'ubundi y'uyu muryango, aho yavuze ko bareba kuri kote imwe ndetse bakareba inyungu za leta y'i Kinshasa ntibarebe kuri kote y'abaturage, aho yakomeje anenga ibikorwa n'ubundi by'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ko nta kintu bigeze bakora, haba ku byabereye mu Minembwe ndetse no na za Masisi. Bwana Bishuti, urabona yuko n'ubundi uyu nguyu hari icyo yatangaje anenga uyu muryango wunze ubumwe bwa Afurika. Ubundi uno muryango wunze ubumwe bwa Afurika wakoze iki mu bitero byagiye bigaragara bihungabanya umutekano w'abaturage? Twebwe ntabwo twakwiye kwita ku ntambara wenda, kuko intambara bafite ibyo bapfa, ahubwo nk'iyi miryango mpuzamahanga itarigeze wenda ijya ku baturage ngo ibanze ngo irebe ese bimeze bite, bihagaze bite, ubona yuko nta kintu byari batwaye. Uyu muryango w'ubumwe bwa Afurika ntabwo ari kuvuga ngo ni muri Congo gusa wenda utagize icyo ukora, ahubwo wareba no mu bihe bitambutse mu ntambara zigenda zibaho hirya no hino, ahantu waba waragize igikorwa kidasanzwe wakoze. Ntabwo ari umuryango ufite imbaraga zisanzwe zikoreshwa nk'uko UN imeze, cyangwa se ngo wenda ube unari no mu cya kabiri cyayo. Ni umuryango uriho mu buryo buzwi, ariko ibikorwa byayo bikaba bike cyane. Ubwo byaba biterwa wenda hari n'uburyo uwo muryango abaterankunga babo baba batabyitwaramo neza, mu buryo ubona amafaranga afatika ku buryo wagira imbaraga. Nta kintu na kimwe wigeze ufatamo ibyemezo muri iriya ntambara kuva aho yabereye, uretse amaraporo nyine acaho aba ameze nk'amatangazo, ariko ibyo yawunenze ni iby'ukuri kuko ntabwo yigeze awuhimbira. Niko byagenze rwose. Yes, nibyo. Reka tugaruke ku mirwano ikomeye n'ubundi, cyane cyane twite kuri aka gace. Ndumva narigeze nkababwiraho ka Kirungwa. Aka gace ka Kirungwa ni inzira n'ubundi ivana abo mu Minembwe berekeza Uvira. Ubona yuko hakomeje kuba imirwano. Birashoboka ko AFC ishobora kuba ishaka kuba yakwigarura kano gace kugira ngo irebere hamwe buryo ki yakomeza kwagura ndetse ikaba yakomeza ijya mu mujyi wa Uvira, kuko abaturage bo mu Minembwe bakomeje kugeranirwa. Kuko nakubwira ko Minembwe n'ubundi ahenshi hahira ni muri biriya bice, niho yaranguriraga bimwe mu bisanzwe mu buzima busanzwe, cyane cyane amasukari, ibintu nk'ibyo ngibyo bigendanye n'ibyo muri boutique, amavuta, umunyu, byose byahahirwaga n'ubundi mu mujyi wa Uvira, niho barangura. Ubwo niho amaduka akomeye aba. Urumva rero ko ubuzima busa nk'ubwahagaze ku bigendanye n'ibyo bikoresho by'ibanze. Ubona ko AFC n'amadubu nyine bashobora kuba bashaka kuba hari ikintu bakora kugira ngo barebere hamwe yuko wenda hari icyo nyine bafasha mu bigendanye n'imihahirane ndetse no kwigarurira uno mujyi wa Uvira. Yego, ni ibivugwa ko ni nako bimeze ubu. N'ubundi aka gace ni agace kano ka Kirungwa kari kugenzurwa na M23 mu buryo bwo kuba ishobora kuba yabaye nkaho ikagenzura neza muri iki gitondo cy'uyu munsi. Ni bijyanye n'imirwano yabereyemo. Wumvise ko utu duce twose dusa n'uturimo intambara hariya basa naho bahinduye uburyo bw'imirwanire, yuko bashaka buryo ki nta ngabo ziri ku ruhande rya FARDC zigomba kuguma muri kara gace ko mu misozi, muri izi ntuza zose, santere zose imirwano iri kuberamo. Bafashe umwanzuro yuko bagomba gusa naho barwana bazimanura zigasa n'iziva muri kiriya cyerekezo cyo hejuru, ku buryo batazongera kujya bagira ibitero bagaba biboroheye muri kiriya gice cyo hejuru kwezera. Yes, nibyo. Birakomeye kandi birakaze, aho kwa Murima habereye komba ikomeye. Nakuvuga ko kano gace ko kwa Mirima ariho n'ubundi imodoka zisa nk'izamura ibikoresho zihabigeza, kuko
bya bice ngo ni ibice biba bigoye kuzamuka werekeza Poezero, kuko Poezero buriya ni igice kinini cyane, aho n'ubundi abasirikare b'ihuriro rya FARDC, ubwo iyo tuvuze ihuriro rya FARDC harimo aba FDNB, aba mayimayi, harimo aba TPDF, harimo abacanshuro, harimo iki, bazanye ibikoresho bashaka kubizamura muri la misozi yo ya Poezero kugira ngo bashyire abandi basirikare nyine baba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bahuye n'uruva gusenya, aho banambuwe n'imodoka muri bino bice byo kwa Mulimo bakakubitirwa ku rwego rwo hejuru cyane. Bivugwa ko bashobora kuba ari n'umuyobozi w'ingabo wahaguye, ingabo za FARDC. Urumva baravuga ko ari colonel, urumva ahantu hajya kugwa umuntu nk'uwo, urumva bari bizeye ko ari inyuma, ari mu gice gisa n'ikitarimo imirwano. Rero mu makuru meza yo 23 ubwo yafashe mu buryo bwihuse, urumva ni inkambushi yabakoze, kuko aho ni ahantu bagezaga ibikoresho, ubundi igice gisigaye ngo bigakoreshwa bijyanwa n'amaguru, nta modoka iharenga. Rero urumva ko iyo modoka yahamburiwe n'umuyobozi akahagwa, yari nk'umuntu uri gusapurayinga abari imbere ku rugamba, urumva ni nk'igico yaguyemo, ndetse kandi bivugwa ko yarwanye n'abasirikare benshi. Yes, nibyo, urumva ko AFC na MRDP twirwaneho bakomeje operasiyo zitandukanye, ariko nakubwira ko bikomeje kugaragara ko intambara igiye gusubira ibubisi, nyuma y'aho ubona ko hari imyiteguro ikomeye kuri kote y'u Burundi, aho ubona yuko mu bice bya Cibitoki hakomeje kurundwa abasirikare, bivugwa ko n'ubundi bagiye kwataka basa nkaho bashaka gukuramo iriya Plaine de Ruzizi ku bubi n'ubwiza. Yego niko bimeze, niyo mpamvu ubona ko M23 nayo yafashe umwanzuro yuko idashaka izi ngabo izo arizo zose zaba ziri ku ruhande rwa FARDC zaba zisigaye muri kara gace ko mu misozi hejuru. Niyo mpamvu ubona ko imbaraga nabo bazishyize hejuru, hari force zikomeye ku buryo barwana batsinsura basa n'abamanuramo hasi, ku buryo bashaka ko bagenzura kiriya gice kugira ngo bazabashe kubona ukuntu bahangana n'ibitero byaba biraswa n'imbunda nini ziri mu Burundi cyangwa mu nkengero zawo, kubera ko baramutse barashwe n'izo mbunda kiriya gice cyo hejuru gisa n'ikirimo abarwanyi bari ku ruhande rwa FARDC, urumva ko izo ntambara kuzirwana byabagora guhangana n'abari ku butaka iruhande rwabo, ndetse kandi baraswaho n'imbunda nini ziri kure yabo. Yes, reka tugarukeho igomaho gakeya, tuvuge yuko n'ubundi uyu mutwe wa AFC ejo werekanye ibikorwa bigezweho cyangwa ibikorwa bamaze kugeraho muri uno mujyi wa Goma. Wabibonye neza ko ari nka government, ntabwo wavuga ko ari umutwe wiboneye wabirebesheje amaso, nta nubwo ushobora kumva ko ari abantu bataramara imyaka, wakeka ko bari nko mu myaka 10 bayobora uriya mujyi wa Goma, kandi ndakeka ari umwaka umwe ushize gusa. Ni ikintu kidasanzwe ku muntu wayibonesha amaso, biriya bintu abibonye bakamubwira ati uyu ni umutwe uyoboye aha hantu witwa gutyo hamaze umwaka umwe, kubyiyumvisha byakugora uramutse uri mushya. Yes, bimwe mu bikorwa bagiye berekana, aberekanye imihanda, berekana ibiraro, ndetse berekanye n'ivuriro. Bivugwa ko bubatse n'ivuriro za Nyiragongo, ubona yuko mu mwaka abakoze ibikorwa bihambaye. Niko bimeze, ni intego yabo, urabona ko bashyizeho ubuyobozi bwubakitse kuva hasi, byanze bikunze urumva ko buri umwe wese akurikirana ibyo ashinzwe, abashinzwe iby'urugamba barabikurikirana, nk'uko ubona igihugu cyubatse. Nabone ko uriya mutwe wabo wubatse, ubona ko nta cyuho kirimo cyangwa hari umuntu udakurikiza ibijyanye n'inshingano ze. Yes, niko bimeze. Ni mutwemerere tugarukeho gatoya hano hafi na Uvira, hakomeje kubera isibaniro ry'imirwano ku mpande zose, aho n'ubundi ihuriro rya FARDC rishaka kwigaba rifata ibice n'ubundi byegereye umujyi wa Uvira. Nkaba nkubwira ko imirwano ikomeje kubera muri ibi bice n'ubundi bya Runingu ndetse n'agace gato ka Sange. Bigaragara yuko AFC nayo ishaka gupushinga iri huriro rya FARDC kugira ngo nabo bavanse binjire mu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko AFC nayo ishaka umujyi wa Uvira. Niyo mpamvu ubona AFC ishaka umujyi wa Uvira bwana b'inshuti. Urabona ko ku kigendanye n'ibi bitero bari kwitegura, kandi ubona ko bafite amakuru yabyo yuko aho u Burundi busa naho bushoberewe, bushobora kuba bwahindurira intambara kuba bakoresha imbunda ziremereye, aho baviriye kuri drone n'ibindi babona bidakunze.
rero urumva ko kuba baraswa na ziriya mbunda badafite uburyo kibagenzura kiriya gice cyo hasi, byaba ari ikibazo cyane kuko guhangana nabo byaba bibagoye, kuko urumva umujyi ntago bawurimo, no kuba bajya guhosha biriya bitero by'izo mbunda ni ukuvuga ngo ni ukurasisha imbunda nini babasubiza ku nini gusa, ariko mu buryo bwo kuvuga ngo hari ikintu bakora ku butaka kiriya gice cy'imbere yabo gifunze, nta mutekano baba babifitemo neza. Niyo mpamvu ubona ko nabo bashaka kugira ngo za mbaraga batajyaga bakoresha bashaka kwegera kiriya gice cya Uvira cyane, urabona ko nabo byahindutse ari ahantu bakeneye cyane. Yes, ni mutwemerere rero tubashimire ubufatanye ndetse no kudukurikira, ndetse dushimira cyane mwe mwashyize itafari kuri Radiyo News. Ariko nawe ukitwumva bwa mbere, nta kintu usabwa kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe kuri Kigali News. Nta kindi rero usabwa ni ugukora kuri subscribe, ukajya uturayikinga, ugasharinga. Wifuza kuduha ibitekerezo, reba nta ribi munsi ahanditse comment, uduhe ibitekerezo, bityo dukomeze twiyubake kandi kugira ngo namwe mubone amakuru ku gihe kuri updates zigenda zigezwaho buri ko twebwe ubwacu tuzibonye. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi, abagiye guhaha muhahe muronke, abagiye mu materaniro meza, ndetse tubifuriza kuramba, ndetse tubifuriza n'urukundo mu buzima busanzwe. Yego, isabato nziza.